Naimbag nga oras mo, Manang Ilyang. Ne, si kamot gayam kabagis Astor. Sumrek ka Agyaman ak Manang. Ala, agtugaw ka kabagis. Anyat kayat mo nga inuman. Diyos, wano agkape ka. Ay nasaanin Manang, nabsuga. Kalkalpas ko ang nagmerienda itay. Ay wait, iso nga imaya. Taumay ko damagan no kaya't mo ti ag-caretaker iti balay ko. Tanay, ag-flight ak manin intun umay alawas. Ay, agsubli ka manin ijay abroad kabagis. Wan Manang, tanay, ado, tinapanawa ka trabaho ko ijay. Napnegak mo ito na nagbakasyon? Kunak anog for good ka na ading ka. Saan pa'y Manang? Napigsak pa'y mo't ngagtrabaho. Nung nakapsutak taon, sakto ag for good. Onya, kaya't mo tag-caretaker iti balay? Ay katuan kayat ko ading ka. Nasayat ang arod Manang. Kaya't kung amin akanayon ang nadalos iti balay ko, uray o nagnanay, uray mapankalaang agdalos, nuadawayam. Gamno kaya't mo ti umyan ijay, may mayat manay, tapno mabantayan na talaga. Sige kabagis, di ka madanagan, tadyak baybay antibalay mo. Di ka matanagan Manang, tadda ti sweldong ag-caretaker. Ay na, uray saanen kabagis. Oho, basta, agpauitak to iti kwartam iti pinulan. Kastangdan mo amang taripato iti balay ko, Manang. No kasta, agsublin iti abroad niya ang kalastor, Nanang. Unan ako, iso nga imbilin na kanyak ti balay na. Bantayan kandalusak. Agbambanog kayo lang manglinlinis katanyo mat nga balay. Uray takabsat kumut. Ken adda sweldok amang bantay iti balay na. Ha? Ay, mano nga iti sweldo yo? Jakpay amaw. Mabainak met amang damag. Urayak ti ipawit na tapno maamwak no manaw. Aya, kat mapang kayo tatay jay. Tain nakagdalos. Umayak man nga rod Nanang. Tulungan kayong agdalos. Ay kat makaammo ka anak ko. Apay, awan trabahom ita ay Hanakon nga sumrak. Mabanugak matan nga agsilsis lady. May saal daw nga nakatakder ka. Pagkatapos nagbasit ti sweldo. Libre nga agpaiso ti makan ngam kuripot damat. Nagbasit ti itada nga kanan me. Anya? Iso nga sumurutak langan kanyam Nanang. Tulungan ka nga agdalos iti balay ni Angkal. Uy Nanang, nag-adugayam ti gamit ni Angkal Astor iti balay na. Puro imported pa'y dagita gamit na. Ne, adda pa'y piano na ito'y. Tamahilig ni Angkal mo nga agpiano. Kas kada ag-gitara. Nga rod, nalay nga ag-instrument ni Angkal. Sayang, tinawid ko kumadata nga talento na. Si Katak siguro tadtano, adakas diya nga talent ko. Ay, awawan mo't nga mente talent nga, impatawid yu kanya me. Uray may sala ko ma. Ay na anak ko, ituloy taki din ti agdalos tapno malpastan. Ni, hansamat nga usaran ni Uncle Jay nakabitin nga bag na ijay. Ay na, di mo pakibiangan dagiti gamit ni Uncle mo. Tilaang panagdalos tati into na rum, saan atilakot kutyem dita. Sayang anuhan na nga usaran dayta. Ay, tawagan nyo man kit dita damagan nyo kanya nanuhanan nga usaran. Mabalin nga pang babae kan pang lalaki dayta kat built bag ngamin. Ay, mabainak. Agdalos takit din. Ay, buludak man nga ruti cellphone nyo Nanang. Makiteksak. Awan nga min load ko. Adda di tabag ko. Alaom ditan. Nakadalos tanan ako. Agawitan, taintapay agluto. Apay, hanta nga mabalin ti agluto itoy. Saan? Tadyak mo nga usaran ti paglutuan ni Uncle mo. Puro automatic nga mintigami na. Maignorante Agawit takit din, tamabisinan dagiti dingun ijay balay. Sige nga rod hintayon Nanang. Na. Apengin nalam tabag ni Uncle mo. Isublim day tasal. Bagyak ka no dato yan. Nangibaga. Kat ni Uncle in-chat ko di cellphone niyo. Di na magkunos usaran na unuhaan kat ko na nangahaan. Iso nga dinawat ko na. Anya?
Ay sus, di ka laagbain, Sally. Anyat inusar mo, jay account ka. Katuon, Kasla nga si Kaaji nag-text kanyanan. Ay, nagloko ka na nako. Anyalat sawo na kanya kun ngay, nakababain. Pagbainan nyo kumakatkabsat yo. Kanasingpat niya, uncle. Haan nga imot day, jay. Sumanilpon ka ilyang. Itay pailata silpon mo, tikal kalikutem. Asinot ka chatat mo ya. Awan, basbasaag laang dagito'y inchat ni Sally kan ni uncle na. Ay naglukon day nga anak mo. Pinagparang na asyak ti mang dawdawat ijay bag nga inala na ijay balay ni Astor. Inusar na nga minto'y cellphone ko a pinagchat ka. Ay kanya kuma. Kapsa mo mabaing ka pailang. Uray kabsat ko. At dalat tamot pa nagbain ko ah. Nan, kwartang bangkit di ba kayo? Tadamapang ko katangan. Nagsuldukan san. Ay na, mapan ka man makisugalan. Amaw. Di ba kayo saan? Inidya akong data. Nagtal na ka man. Di nakululbudan si Kaplabyaw. Idi pa'y lang nga ibagbagam ti kasta. Ngam di mo matungtungpal. Ilyang, manot swildom kinikabagis mo aya. Awan, diyak kayat nga ibaga. Pasit lang. Iso adi mo almanon day jay. Umdas la paggatang iti mausar iti kusina. Sally, di ka mutan simrak iti pagtrab-trabahuan ta. Urayan da ka da, boss. Manja kong tag sales lady, nimfa. Nauma akon. Nabannog akon. Nagbasit mo ti sweldo ijay. Anya, no siyak, ano sakpay lang. Tano makasapulak iti sabali ang pagtrabahuak. Pumanawak tumutan. Nagbasit nga agpayso ti sweldo ta ijay. Nagimot dapay iti makan. Wan nga rod. Kumutong ti trabahador no kasta. Wan nga rod Kat pagtrab-trabahuam itan nga Kuwa, right hand na ko ni uncle ko. Right hand nga? Katalak na. Ban-ban tayak din nagdakil nga balay na. Anya, ay naimbag ka man. Di sitting pretty ka itan. Medyo lang, nempa. Ay, gayam, Sally. Mabalin ka diti ang singer, friend. Kasapulak namin ti kwarta. Tanadilay manen ti sweldo. Ay, sapay awan pa'y kwartak, nempa. Jay, bus mo ati singiram. Ibagam nga itad na ti swildom. Agreklamo ka ngamin Tapno itad da nga on time ti swildom. Mabainak nga. Alan uray sa nga ribo laang. Uray balance mo pa'y laang tay 4K. Awan nga rut ko kwartak. Ay, aguray ka tano pa itanak ni uncle ko iti dolyar bayadan kanton niya. Oy, da kayo nga agama. Umay kayo man. Ni, apay nanang? Apay ka di ba kayo? Kitain nyo man to'y listaan nyo ija store. Pinitsurak, tapno makita yo. Ni, apay nga picturean nyo dayta. Ata nagdakkel ti utang nyo ija store. Da kayo nga agama ti kadakkelan ti utang ijay. Di kayo agbain. Agama amang utang kunkunada kada kayo. Ay na, isungarod nga da sa unga utang. Apay, adaya mo tao nga wan utang na. Adda, dagitay saan ama nagutang. Nan, kwartang bangkit di ba kayo? Nagsuldukan saan? Ay awan kwartak, di nakpay matulungan ama panagdalos ijay balay ti kabagis ko. Ngam naglaing ka dumawat iti kwarta. Apay, mabanbano kayo nga agdaldalos ijay nanang. Wen nga road, tanaminsan mo la tinulungan nak nagdalos ijay Sally. No kaya't yung akat sublatan kayon. Wen ilyang, ipasublat mo kinisali. Time pagtanak na, tanapigsang agdalos. Ang mga nagsakit ka bakit? Numabanog ka. Ay, magagat ka aya, Sally. Katuan aglinis lang mat. Alang nga road, taibagak tokin ni uncle mo anak ko. Tani, kanayon mo ti panagsakit ti sikat ko. Nalakaak mo ang mabanog. Ngam nagsweldo ka, Sally. Mangibingay ka. Mangtad kay ti kwartam. Uwan, day tala ang aya.
Malang nga Rod, agrubwat kan sali, taing kaagdalusan, tani aldaw manen. Uwan, nanang. Hello, nanang. Apa nga mawag kayo? Hello, Sally. Ayan mo nga'y. Rabiin, di ka mula agawid ang anak ko. Masadutak matan nga agawid. Maturog ako ni tibala ni Uncle. Anya, saan ka amabutang aya? Awan ka duwam dita. Nanang. Agpa-music ka kahit tinapig sa tapno kaslada kadwak. Ay, saan atilakot kutsum dita, Sally? Di mo pakibiyangan dagiti gamit ni uncle mo. Uwan na ka di. Kit-kitak lang. Hangkong ay gigaman. Tanyat ka nung ngay dita. Nagluto ak, nanang. Amukmad nga usaran dagito'y gamit ni Uncle. Nalakamat gayam. Alang nga Rod, isaram amin ari daw kang tawa Bye. Bye, nanang. Nagmayat gayam ti maturog iti dakal nga kwarto. Naglawa dato kama ni Uncle. Nagpuskol pati kutson na. Han nga kaslay ja kutson ko ijay balay nga kasla sinilas lang ti kapuskol na. Ay, kaano nga tanga maada anak matiti kastoy nga balay. Kastoy ko mati dream house ko. Sayang ni Uncle. Awan asawa na. Awan mairano dito dakal nga balay na. Nuhang ko mga Uncle, agparmakan niya na. Yung kabsat mat nga may ninanang ko. Natutikwa tayo, nanang. Tatang. Sagpa 500 kayo. Naalak namin ng Jeswildo ka ni Uncle. Nayon namat limlimagasot. Saan ka day? Isugal ng tumulaang. Saan? Paggatang ko ti chinilas ko. Narunutan tayo sa usaray. Kan gumatang akin ti butas ko. Gusto dahi, tan. Ada pa'y gatangak. Masigitin ag-impake akpay. Papanam, apay nga agimpake ka? Ag-iyan ako ni Jebalay ni Uncle Hastor, nanang. Anya, impakadam kan kwa na. Una, in-chat ko tatay sa cellphone nyo. Ko na namat. Anya, inusar mo manan ti account ko pinag-text kin ni Uncle Mau. Ay na, anak ko, siyak man ti pinagparang mo nag-chat kan kuanan. Anya ko mangay. Una, at least kanyan takabsat mo. Sige, tagim pakiakon. Kumusta kan dito, Sally? Kunak no asino tagtok-tok-tok. Da kayong matgayam. Apay, kaririing mo. Alas 11 iti agsapa. Napuyat anak ngamin na. Ansumrak kayo. Ta isarakmat lang turi daw tani. Ado ti aso itarwar. Sumrak dan tumanan aminan. Na, apay ngay akas to'y dito unag. Nakawarwaramat. Apay dagita buti ti arak di talam iseta. Asino tinaginom? Binisita dak ngamin dagi jay sigud nga katrabahwak ide. Iso nga nagjaming kami basit, ha? Anya, ay na anak ko, diya kaya tikas tangar aramidam. Saan mo abalay day to'y? Iso adi kay agiinom dito Anya lat sawanan ni uncle mo, numaamuan na tar aramidam. Hana nga maamuan. Malaksid pulong yun. Ay agawid kalaangan no kasta tar aramidam. Mangibabain ka. Kita man to'y balay. Manipod nagyan ka dito, nakawarwaran. Di kan samot agdaldalos dito yan, Sally. Agdaldalos akmat ngamhan nga everyday. Mabanugak mat nga aglinis, no kanayon. Nagdakkel dato balay. Numasadot ka, agawid kan, ta siya kung tagdalos dito. Ay haanan, siya kung taglinis. Kakaiso na nga agsuswildo papanawandak. Nagrigat ti sumrak iti trabaho. Nukas ta nga raw, tarimaanong ti trabahom, Sally. Di ka agabuso. Takababain kin ni Uncle Mau. Kasano adan sa bali nga trabaho, Nympha? Ay, awan pa'y nga rod, Sally. Isong addaak pa'y la iti sigod at trabaho. An-anosak pa'y la ijay. Tanarigat mo't ti mabakante. Uray katulong lakuman, ngam awan mo't. Ay, nagadayo mo't di ibagbagada. Kayat ko dito'y lugar tayo mo ilakuma, friend. Kayat mo tagkatulong kanyak. Sigurado ka? Alaan nakakatulong mo?
Ay na, bimak ng kansamot din sali. Hanmat unay. Ngam kasla anak-nak ngamin ang jebak nang nga uncle ko. Iso nga kasla balay ko matan aja pagkatulungam. Nya ngay, kayat mo ti umay katulong kanyak. Ngamhan unay nga dakal ti sweldo ah. Kitalaan, okay laang. Uray tagayim ka man. Talaga asaan ngagpampanunot di anak mo. Imala talaga kan ka iti ugali da di asali. Nangalakit din iti babaunan na iti balay ni uncle na. Kita niya kung matidakas na ya. Katsweldoan naman. May sakamot adi agpampanunot. Kasano kumaasweldoan na katawan mo't kwarta na. Ajay ka nung aron ipawit ng uncle na ati sweldo na. Isuti patangdan na iti kayam na. Pabambanog ka nung amain. Apay, kaya't mo maparigan si anak tabakat. Di ka lamaas siya mat. Wen angam saan nga amo ni uncle na dayta. Iso nga inakpay kasarita maminsan. Papanawak laangan ijay. Tano dinak denggan. Mapilitan nak amang ibagakin ni kabagis ko itar aramidan na. Ag-awit kayo nanang, takababain itigayam ko. Kitaan nyo akat ni naglinisan dito, idi kaduak ni Nympha. Amangan nga rod no agunget ni uncle mo anak ko. Kataan nyo ngamin nga ibagbaga, ah. Sige, awit kayon. Yung kayo mga laiti si daan nyo ta nagluto ni Nympha tadtay. Sani, apay, ayantay TV dito salas. Awan mo tan. Ay, nadadal. In pa-repair ko, Nympha. Ah, kastaya. Kantay automatic a washing machine. Awan mo tan. Nagawid ak labit. Nagadumot ti awan dito'y balay ni uncle mon. Nadadal matlang dayjay. In pa-repair kon. Anya, kat numayat pa'y mat idikal man dagi jay. Kan kabarbaron samo dagi jay. Uwan nga rod ngam nadadal matan, Aywan gayam. Mabalinti ang sweldo, sali. Makabulan ko matan dito nga agpapaaykas katulong. Ay, katawan na. Dato ti swildom. Kompleto data. Agyaman nak, Sali. Sali, laba ka din dagiti bedsheets? Ni, anya day ta nakakarton as sinusuon mo? Dagi jeman badbado kan sapatos ni angkel nga hanang nga ususaran. Imbes nga ibasura, ipadawat langan, ta sayang. Anya? Sige, aglaba ka lang tarumwarak niya. Original mutla da gito sapatos ane. Amangan mo no peke. Kita ngamin nga naimbag ah. Urig na urig. Pati dato'y bado. Urig amin dato'y. Imported ko naman. Agpatawar ka mat nga ron ah. Hindi ka matagpatawar. Kasaladyain la ko ma-TV kin washing machine. Pulos adi ka nagpatawar. Ay sus, kasano nga agpatawarak at bagsak presyo nga rodin. Bayadam kay din data, tada pa'y papanak. Darasam. Ayan tay cellphone ko, lakay. Ay, nakpakibibiyangan ta cellphone bao. Daytamon na eh. Apay akasta tilang amaya. Nagpulong kanyak ni Nympha yam jay anak ta. Ay awanan, tila aramidan ng jay anak mo ijay balay ti kabagis ko. Ha, apay ya. Tila ilakla ko nan agam gamit ni Astor. Mangibaba inday jay nga anak mo. Kat kapilitan nga gila ko ay tigamit. Tapno da pagpasweldo na iti katulong na. May sakamot. Imala talaga kun ka dya anak mo. Iso akas jay ti aramid na. Takon kun sincham. Awagak ni kabagis ko. Tay bagak tar aramidan ni Sali. Diyak namin maanawa. Sungba-sungbatan na. Iso akas to'y langan ti amok apamuspusan. Apay, di ka mabutang. Nga mga no idarum na anak ta. Uray anya ditan. Basta maisardeng ti mading aramidan ni Sali. Nympha, itimplanak man iti kapik. Nympha! Ni, ayan nga taday nga babain. Ayan mo, Nympha! Nagmayatan na buya. Ha!
Mayati si Kawilam Donya. Uncle? Ha! Ada kayon? Ay, anya ti kayat yung asidaan, ta iso ti lotoak. Ayan dagita appliances ko, Sally. Ha? Ay, kwa. Ay, nadada. Di ka naglibak! Ay, Inlakom dagitay. Kanda kita dumabay akagwaak. Agasam da ita. Naibusan ti kargato'y balay ko. kawa, Uncle. Ala! Ay. Pumanaw ka! Kasangwam ti ikasukin ka. Taidarom ka! Nanang, tulungan dak man. Apay nga min pulong yung kanya, Uncle. Lading ito kanak ko. Tanudyak aramiden ti kasjay. Sigurado nga adun tupay ti mabiktimam. Diyak kayat ngagbasol ka anak ko. Handak ngamin nga patpatgan. Patpatgan ka anak ko. Iso nga aramidak ti kastoy. Para mutlaang iti pagsaya atam. Tapno agbalbaliw kan. Nanang. Ala, sangwom ti kasom. Pagnakmamday ta, anak ko. Ne, adamat gayam la ko yung akwentas na nanseng. Balitok da italitay. Ay, i-reserve mo man nga rutimay sa kanyak. Kaano nga alaaw? Inton sumaruno nga lawas. Agdis kita rakpay Kurang amin ti sweldo nga pagbayad ko. Basta sigurado nga alaam Narigat nga may no reserve ka. Kalpasan na, di mo gayam gatangag. Sigurado datan. Idi pa lang nga kayat ko ti maadan iti kasta nga kwentas. O sige, i-reserve ko nga ruto para ken ka. Ay, agyaman ako na nanaan siyang. Udno ka di dyan na damag ko. Ngay mutang ka manan iti lending, leti anak ko. Kat anya ko manuin mo tangak manan. Naibagam ka di kan lakay mo, tay may papaniti tayo tabanag. Ay, nasaanan nga masapol nga ipakaamok ka ni Rodil. Tasyak matlaang timang bayad. Una, nga mag-asawa kayo. Rumbang lang nga ipakaamom kang kwa na dagitar aramidam. Ay, sigurado matlang nga hanak nga palubusan nga umutang dayjay, tatang. Pangusaramanan iti kwarta nga utangam, kunanan tumanan kanya. Anuam nga minayang agpayso ti inutang mo ang kwarta anak ko. Agsusuldo ka mat. Ada nga ron napatag nga pangusarak. Kurang matisweldo. Ay. Ang mga nukumkumpurmi man ti pangigas-gastusam Di mo pa ilan nabaybayadan tayo may sa alon mo. Ita imutang ka man Mabalin ka di, tatang. Hanyo nga pakibibiyangan tararamidak? Palagip laeng anak ko. Si kantumod laeng tagparikot no mailumlum ka ito utang. Nanaan siyang adakon. Umay mo ka di alaan ti kwintas nga in pa-reserve mo, letay. Oo, nana. Dati man ti bayad ko. Kompleto diyata. Ay na, agyaman na launay, letay. Bag to ti sumaruno nga gatangak niya, bag. Awan pa'y lako ka bag, letay. Saan pa'y asimang pati order ko ang nagkapoy jay abroad? Di urayak. Ala, bagaan kanto no sumangpag. Si Kati umuna apang ibagaak. Tapno mapilim ti disenyo akayat mo. Thank you, nana. Mari Isabel, umayak man. Agtugaw ka maray. Anya ti bagang? Nuhang ka nga bisi. Agpasentro ta. Inta agpasalon. Ay, pasensya kan Mari Leti. Ngamawan ko rata. Kat no nagidyan ta nga imutang itilinding. Naibus mon. Adda nga min nang usarak Maray. Kastaya. Inton maminsan tulangan Ni, mayat ta kwentas mo Maray. Italaan nadlaw ko. Ginatang ko kaninanaan sing dato nga kwentas. Balitok day ta Maray? Una. Igamam ka di. Hanak nga gumatgatang itipike nga kwentas. Api nga itakalaan late. Naggap-gapwam. Nagpariban kan sama na. Dakas ayamat no, agpapinta sa Rodil. Saan matkit day? Ngam na nga lami ti kwartang inaramat mo ngay. Ay, kwa.
Ay, inlibrinak ni Maria Isabel. Anya? Nasabat ko man ni Mari Isabel itay. Kasla saan mo't ang nagpariband? Kat talaga nga saan ata, foots pati naramid na kanyan. Di na kano kaya ti Mariban, tabaka madadaal di buok na. Takwintas mo nga, nangalaam. Nagsilap mo, balitok deta. Ay, kwa? Ay, Nangalami ti day takwintas ko na. ay, kwa? Ni Maria Isabel mo't lang Binulot ko. Siguradum lang litay. Jak kayat ngumot utang ka para lang iti kakastabambanag. Uwan ka di. Narigat ti umot utang. Aginggat ka bailanta. Liklikan ta ti umutang litay. Maria Isabel, mabalin nga no agdamag nila kay ko kanyam kat ibagam nga si kati nang ilibre kanyak nga nagpariban niya. Anya? Kan oreto ko intas ko, ibagam nga impabulod mo kanyak niya. Ah? Ay namare, apay masapul nga agulbud ka kinila kay mo. Basta. Amo maray, saan anasaya at nga ululbudam ti asawam? Ay na, sabali nga ron ti ugali da dyan nga asawak. Ag-ungat no maamuan na nga syakti na gastos ka dagitoy. Sinangpat matgayaman tilakom nga bag na naansiyang. Kasangsangput na laang itay, little. Manong ti presyo dagita. Kita ti price tag na. At damot laang dita. Saan nga agpapada ti presyo dagita? Ah, ay, dato di kayat ko ni. Mala, muto nga rudan tay supot ka. Kwa na naansing. Napay. Mabalin nga agpauna akpay lang. Pakilista pay lang ti balance ko. Kano nga'y makabayad ka no bilang lang? Into next month, no maalak di sweldo, agbayad ak nga dagos kanyam. Awan ka di trabahom ita. Late, anak ko. Awan tatang. Aguray ka. Unak magtuntabuok mo. Nagpariband ka ka na. Katuwan na tatang. Bagay ko matlang datunat nga buko. Kita anak ko. Dakil sa mo ti magasgastos mo iti binulan ngam ti masusweldom. Ayos lang data tatang. Mabalin ko matmanan ti aglon no kayat ko. Nabayaram ka rin dagiti mo nga inutang mo. Saan pa matkait di? Sakbay nga umutang ka manen. Agbayad ka pa nga umuna. Di mo ipalubos ang mailumlum ka iti utang para laeng ka dagiti awan mo't kay iskan na abanag. Anyang awan ka suskan na kat mausar mat dagiti utangak. Amo ka di ti asawam ti kastangar aramidam. Awan bibiyang ni Rodil no maipapan iti kakasto nga banag tatang. Saanan nga masapul nga maamuan na. Anya? Umot utang kan aggasgastos ka asaan nga amo nilakay mo? Ibagam magingwa na nang runal dagiti utang anak ko. Napanak nagbayad iti utang ko iti lending idi na minsan nga aldaw, Mariletay. Aya, kat. Salsaludsudin da kamat ijay, Mare. Mano ka nun abulan, asaan ka nagpakpakita? Ay, kwa. Agbayad ak tumatlang ano, agswildo ak. Agbayad kan, Mare. Overdue kan samot tang. Saan nga bali? Tamabayad ak tumatlang. Isabel, nabayagaw asaan ang nagpakpakita ni Kumarim Aliti kanyak. Adda ka di balay da. Adamot nana, nakasaritak pa'y idikalman. Anyat masapulukan kwa na. Adda ngamin utang na asaan na pa'y anabayadan. Anya, adamot utang ni Marileti kada kayo nana. Wag, saan pa'y a fully paid tibag nga inala na kanyak. Ay, una yan day di Marileti. Maiwara samot ng ti utang na. Amangan no saan pa yung amo nila kay natikas tangar aramidan na. Ay matuo ka na nga rudan amang ururay itibayad na. Di mo't agpakita kanya akaun. Umayak man, Rodel anak ko. Nay, adda kayo maganda ta. Ay na, saan pa yan nagawid ni Lite? Saan ati anak ko ti gagarak, Rodel? Sikati kayat ko ang makasarita.
May papanday to iti panagot utang ni bakit mo. Ha? Utang? Wan, naiwaras ti utang na. Amok nga inlimod na king ka. Ha? Kinapudno na barok. Adon tilon na. Jak amo ano nakabayad ang? Anya? Idi pa'y lasang kaibakakin ko na. Asaan nga umut-utang, tanarigat agbayad. Ngam imutang latagayam. Kasaritam to anak ko. Nanusyak nga amana. Awan denggen na. Ang mga nusyak nga asawa na ti denggen na. Ay, madanagan akbarok. Ang mga nudak kaluuna yung ti utang na. At daman ti salud-sudakin ka, Isabel? Anya day ta, Manong Rodel? Amok anasingid ka agayim ni Liting asawak. Apin ni Marilete, Manong? Pudno ka day, asikatin nang ilibre iti riband na idi naminsan. Kan sikatin nang ipabulod iti balitok akwintas na. Kinapudno na ni Marilete tinaggastos para iti reband na, Manong. No may papanmat iti kwintas, ginatang na dayjay kininanaansing. Anya? Pasensya ka no saan ko ana ibagbaga, Manong. Mabuti nga ngamin numaranaak ni Marilete. Ungayam, sapsapulan damot lang itilending anagutangan mi. Ta saan pa'y anakabayad, Manong? Ay, una yan, tikasta. At dapat daddo maalon na. Jak amo ano na bayadan nan. Naggiddan kami ngamin idikit. Siya nakabayad akon. Isabel, amang kit din o dapat tinagutangan adi maamaw. Day tatijak amo, Manong. Tano daddo ma. Ado ti kwarta ni Marilete. Manulaang matisusweldon mi iti trabaho mi. Ay. Agsakit ti ulo na kastilaan. Nagsasanga sigurong ti utang di asawak. Masayat mo tanagawid kan Litay. Apay ayala kay? Apay di mo yung bagbaka kanyak nga adugaya mong ti utang mo. Utang? Uy, hangkang mawatan? Di ka naglibak. Tanagpudno ni kumaring may Isabel kanyak. Apay kasta ka bakit? Idi pa'y lang nga ibagbaking ka, di mo unay ti umutang. Ano santa, ano anya ti suswildon ta? Awanan bibiyang mo, tasyak matagbayad kadagita. Kanaday may di ti balay itay. Agsingir ka no iti utang. Ha? Awanan litay. Kamatindakan dagiti nakautanam. Anak man nga umutan? Siyak matagbayad ko na. Ngimsak ta asawam. Rumbang lang amok mat atikas tangar aramidan. Naimbag ko ma, no negosyo ti pangusaram kadagita akwarta. Ngam saan may tapagpapintas mo kan igatang mo iti kumkumpurmay. Agin babak nang ka. Hangkaman nga makibibiyang. No utang ko lang. Siyak timang bayad. Uy, tatang. Apay nga nagpulong kayo ka ni Rudil? Wen, tapno maamuan ti asawam, tigas tangar aramidem, anak ko. Amuyo lang nga rudan ti ugali dahi diyang nga asawak. Nagpangit. Sika tinaalas ti ugali na. Maaramid mo pa tagilimod iti asawam. Ni, apay, adayamat maitulong ni Rudil kanyak. Manulang mati masuswildo na. Agpada kami lang mat. Manulaeng ti suswildon na. Ngam at least, saan ana ilumlum iti utang akas ka? Saan nga itagnanayon, kat mailimod mo dagita nga utang mo. Tano saan ka makabayad? Ijay balayaw ti pagsingiran dagiti nakautangam. Kan maamuan tumutlaang ni Rudel nga asawam. Asino jay may diti balay tayo liti? Nakautangam siguro mananda jay. Wan, imay nagsingir. Anyat problema maya, Rudel. Agsalud-suda ka na sayaat. Yung kasta ti pa nagsungsungbat mo. Manakibiyang kamat gamin. No kasta mo lang ka na ngayon. Saan ka napakibiyangan? Makaamu kamutin ka nagiti utang mo. Kadiwan? Agkanya-kanyatan. Diyak maguston ti kasta nga aramidam. Siyak nga asawam ti babayin mo. Narigat ti madan iti managutang nga asawa. Nagsasaw kamot kasla mo nga napadasan ti mutang. Wan! Ngam no umutang nga, ipakaamukin ka ka nagbayad na kadagos. Sika ngay, inlimod mo kanyak ti may papan ka nagita utang mo. Sapay dadak kilagatad. Lanya tinangus-usaram ka nagita kwarta ah. Nuna umakan di pumanaw ka. Awan bibiyang ko. Ay talaga, pumano ako.
Tsak kaya ti may lumlum iti utang, gapo iti mises ama nagutang. Asawa ka? Umjak ammo, no asawa mo't lang ti pangibilbilangam kanyak litay. Pasensya kayong tatang. Umjak akong maanusan ti aramid ni liting anak yo. Saan ka ti amaala iti nasayat asaritahan da ito'y Rodel? Narigat akasarsarita ni litay tatang. Isupay kayo ti makaungit. Diyan akong maanusan ti kasi ugali na. Ammo na ama di tiriknak, tainlimod na ti may papan kadagiti utang na. Ngum isupay lang tadaganas na makaungay. Rodel, iti kasi nga aramidan na. Jak ammo, no asawa ti pangibilbilangan na kanyak tatang. Ay, ala, mawatan ka Rodel. Uray ay ayatem ti may sa atao. Nululbudan na ka, talaga ama dismaya ka. Nang runa pa ikat inlimod na ti kinaado ti utang na. Nagyaman na, tamawatan dak tata. Pasensya kayo. Tauray siya. Amok ajak ka ba ilan abayadan ti utang na? Tamanulaang mat ti masuswildok iti trabaho. Ay, talaga nga pinanawan na kunti asawak, tatang. Basol mo lang. No apay pinanawan na kalitay. No apay mo't ngamin anaturod ka nga imutang. Kitidakis na, inlimod mo ita asawam. Ba nagapagsakitan launay tinakam na kingga? Basol ko matrigdi Saan nga may parbang di kas dyan nga inaramid ko? Mahilig kang tumit ngamin nga umutang anak ko. Ay, jak amo no niya tirumbang nga aramid at tatang. Ay. Aggagat ka agtrabaho ka. Inutam abayadan dagiti inutang mo. Kanyat amom. Ang mga numay ayaw tarik na rin ni Rodel, kat agsublin tumutlaangkin ka. Diya ko namnamaan nga mapasamak dahi tatang. Naimbaglaan nga ang tanaranaan ka dito'y balay ulit Di ka mo't agpakpakitan. Nanaansing. Imayak, tao may kusingirin ti bayad ti utang mo kanya. Awan nga pulos kwartak tadta. Nabayagan da nga utang mo. No di mo mabayadan, isublim lang ang tibag kanya. Awanan ajay bag, inlako kun. Pinagbayad ko iti dumamat lang nga utang ko. Anya? Ano san nyo pa'y ate aguray niya? Mano abulan anagururay aklete. No kasta mo ilagayam, ipabarangay kalaangan. Ijay sango ni Kapitan ti pagsaritaan ta. Ha? Ay sana? Handa nga ipapabarangay anana? Pasensya kan, ngam narigat ka mo ngami nakasarsarita. Di mo amo ti agtungpal iti karem. Naglangan ka manan, Marilet ni. Dakal ti parekot ko tadta Mari Isabel. Aggigidan nagiti umagsinger iti balay. Ni Nanaansing, in pabarangay nak. Pinanawan nak mati asawak. Saan mat amabalin akas tamlaktan, Mare? No saan ka asumrag iti trabaho? Di nakarkaro asaan ka makabayad iti utang mo. Amangan numaikat ka pa'y iti trabaho. Han kon nga kaya ti agbiag. Nasaysaya at san orno sa klangan dagito'y sakak. Kasla kaya't kunti mailungonan. Ay sus, saan Pang-asim, ta saan akas tati ibagbagam, Mare? Anya lang ti panunutan dagiti tattao nga makakita kanyak ngay. Pinanawan nak di asawak, gapo iti utang. Siyempre, addamat labasol mo, Tanagilimod, kan nagulbod ka kini Pare Rodel. Iso siguro anadismaya. Ay na, Diyos ko, haya. Ala, anak ko man. Saan akas ta, Mare? Saan pa'y anala daw ti amin? Mailintag mo pa'y dagiti bidot mo. Lida anak ko, inyagan kay ti sidam. Nagdinengdengak. Sinagpawak iti tinuno abangos. Ay, edi soyolat ta itan, tatang. Ne. Apay kastatin lang ang manakatugaw. Naglaladot ka ba, anak ko? Nagbabalaunay dagita abagam.
nakatingig ta ulam. Kaslag kakapsot ka. Naggayad pa taking baba bibig mon. Apa yan? Ay, awanan. Nadagsan unayan ti bagyak. Nakapsutak nga permi. Ipan konsan, tatang. Ha? Ipan nasasawamot. Ika mo man tangiwan mo. Sumrak tingilaw. Nadagsan nga raw dato'y subilkon. Kudkudan nyo man kit ditimugin ko, nagatal. Hanak nga makakudkud ta nadagsan dato'y imak. Ano niya? Di kang sama ngamin mangmanganan, anak ko. Nakapsutak nga raw dan nga angal-ngal. Kahit mo tasubwang ka, kumapsut ka talaga, ano di ka mangan? Awanan ganas ko nga agbibiyag tatang. Kasla kayat kunti agina na. Mala, umay ka tasubwang ka. Urayan na ka, tayo na mangala itin na po ijabalay. Ay namare, apay ngay akas tamad tilangam. Nagkutong kamatan. Ay, naglalaok ti parikot ko, mare. Anak makaturturog, anak makapangpangan, awanan ti pigsak. Di ka ngamin unay agpampanunot, amare. Tapno saan ka ama stress. Panagrik na ngamin kadagmamay sak. Awan ka kampik. Awan ka binadang ko iti biyag. Ada kami amang tulong ken kamare. Ada ni tatang mo. Di mo itulok nga at iwanda ka dagiti parikot mo. Patib karam ki diti pakinagam mo. Parikot ko nga ron no kasano nga makabayad iti utang ko. No kasano nga mapakawanak di asawak kat subli anak. Nasakit ti ulok nga agpanpanunot. Kasla bumtak. Kasla mabagtitak. Ada tao. Ha? Bintay, gustakan bakit? Ngalala, Puston, di ka nagsangit bakit? Inawagan na ni tatang, katimbaga na ti ka sa saad mo. Iso ang nagawitak. Ala, panawan kayo, tapno makapagsarita kayo ana imbag, mare. Ay, mare, agyaman nakitipan ng sarong karmo itasawa ka. Awan anyaman na, pare. O sige, patuloy ko. Pasensya ka, no pinanawan ka liti. Bunga lang ti sakit tinakam ko dayjay. Ngam saan itan? Sakit di tagdawat iti pasensya akin pamakawan mo. No, saan ko mga kasya tinaramid ko? Saan ko mga napasamak ti kastoy? Sorry nga talaga, Rudil. Nala, napakawangkan bakit? Agpaimbag ka nga Rudan. Agpaimbag ka, tayin inutin ta abayadan ti utang mo. Ha? Ay, kwa. Siyak to timang bayad kadagi dya inton ag-imbaga. Kasaok dagi dya nakautangak. Mawatandak mat siguro. Siyak timang sulbar iti parikot nga naramid ko, Rudil. Tulungan kan to bakit? Basta agpapigsa ka. Kat nun imbagan kan, di mon ulitin tinaramid mo, wan. Uwan, Rudil. Promise nga perme. Apay ayan ni Manong Ligi? Ada iti trabaho na ita, Vina, ading ko. Ay, kastaya. Umay ko kumaibaga nga nakitak ni Manang Margie J. Sentro de Kalman. Ha? Sino, Amarji? Tingay napintas nga ex ni Manong ko. Ha? Kat, anya ko maitano nakita, mading ko. Kaya't ko lang mat nga istoryaan kanya na. Apay dakas. Saan matkit di, ha? Kunak ano adda na patag nga ibagam may papan iti dayta? Awan. Kaya't ko lang nga istoryaan ka ni Manong ti may papan iti ex na. Kunak man busy ka, Giselle. Ngaminawis nak matarimuar. Kuma, ngamjak makafocus. Tama di tiriknak iti trato ti kabsat ni Ligi kanyak. Iso anak isin narakakan ka, friend. Ampay,
Napanmanan da dyan Avina, hindi boarding house yo? Wan, kat as usual, ti ex manin ni Manong na ti sangkay bagana. Kurang na lang nga ikumpara na kami iti tunggal maysa. Talaga, sensitive dahi tangkab sa tinobyong friend. Awan respeto na ken ka. Imbagak mo't ano mabalin kat saan ko maadag iti ex ni Ligi ti sangkay bagana iti sangwana. Ay, jaka mo. Ngam sensitibo ak ngamin a tao, friend. Tunggal kas na ti aramidan na. Panagrik na kat dinak kayat para iti kapsat na. Mawatan ka, friend. Ura sino mad maditerik na no kasta ti mangmangag na. Nang runa pa no kab sa tinobyom ti mangibagbagay ti kasta. Kinapastos ti kasta. Ay, namin anon adaras akasta tinaramid na. Namin ano matan a kinasarita mi. Ngam aging gaita, awan mat ti pagbaliwan na. No siyak ti sika, kasaritam ni Ligi nga asawam. Ibagam, taumakar kayon iti boarding house. Tay saan nga amo ti kapsat na? Iti kasta, saan na kayon ariribuken? Oh, adto yan ti kapem, Ligi lakay. Agyaman akbagat. Anya nga minantay ko nang maibagam kanyak. Ay, imay ni Vina nga ading mo dito'y boarding house itay awan ka. Sapsapulan na ka. Ibaga na kano kumaan nakita na ni Margie anapintas nga ex mo ijay sentro. Anya? Among Ligi, panagrik na kat saan nakakayat ti kapsat mo parakan ka. Tunggal umay dito'y boarding house, kat jay ex mo akanayon ti sang kaibagana. Ay, una yun na dya kapsat ko. Kanayon kumat nga ibaga nga anatan na dagiti isaw-sawang na. Tapno saan ama kapasakit itirik na ti sa bali. Ngam inulit namanan. Anya nga tanong sapul talangan iti sa bali a boarding house a pagabangan ta. Tay saan na ko mga amo, tapno saan datan aguluan. No okay lang kan ka Nasaysayat pa'y bakit? Agsapulak ti boarding house inton bigat. Pasensya kan lakay. Ngam na puno anak ngaminan iti kasta nga ugali ti kapsat mo. Aramidak mati kabailak ang makibagay kan kwa na. Ngam iti kasta nga aramidan na. Mayad adayumat tan tirik na kan kwa na. Makauma. Tasyak mo't na kanayon ti agad adjust para kan kwa na. Di mo't makarik na, lakay. Uy, naimbag man tayo makait ti balay Manong Ligi. Nakitak jay ex mo ijay sentro di kalman. Ni Manang Margie. Vina, mabalin ka di. Di munsang kabalikas ti may papankin ni Margie. Taawanan ti bibiyang ko kadagiti ex ko. Kanayan mo nga ibagaday ta iti asawa. Kat masair mo tirik na. Ibagbagak lang mat. Panunutam ti marik na di tao. Hindi pa nga ibagbagakin ka ano mabalin. Sardengamon tayo nga ibagbaga. Panunutam kumamot at tirik na ti ipag mo. Ay, overacting mat day nga tao. Ag-istorya ak lang mat. Pangasim at adikan mapmapan ni boarding house minukasta ka. Dadaelam lang ti relasyon mi nga agasawa iti kastangar aramidam. Apay mo't ngamin nakasta ka ay Vina. Masakitan mo't ngamin jay ipag mo at adagita mo't ngamin ex ni Manong mo tisang kay storyam. Talaga kit di nga overacting da dyan nga Gisela? Aklunam ka din na si katikam malay. Itan niya pa lang amin na rason. At ti ex ni Manong mo timapan mo isi istoryaan. Anya ti intensyon mo iti kasta nga raramidam. Alaman. Awan matmadi nga intensyon ko nanang. Nuaga pa da nga kapoy ti kasta nga raramidam. Ay na, saan ko nga parikot data nanang? Di mo man ipakat ti kinatangsit mo. Kan numabala hindi kan mapmapan iti boarding house da. Nuriribok tumulang ti paay mo kadakwada. Ni, anya ter aramidam dito boarding house mi, Vina. Amom talagang awan babayin mo niya, Giselle. Jak maawatan no apay akasta ka kanyak, Vina. Awan mat amok abasol ko kan ka. Gapo kanya, mariknak nga dayon tirik na ni Manong ko kanyak. Apay ngay asyak ti pabasulam. Siguro, dinadal na kiti kabsat ko niya. Saan ko nga aramid ti kasta? Awan babayin mo nga, asawa na kalaang katsyakat kabsat na. Awan karbangam nga mang iya dayo itirik na nakanyak.
Jak ipalubos nga madadal tinasayat nga relasyon mi nga agkabsat. Gapula ang kanyam. Anya? Nanang, sa dino tayo ni Vina? Nagkuyog da ka ni Rocco anubyo na. Apay ka, day. Jak ipalubos aga po iti ugali day ta Vina. Kat madadal tinapinta sa rinangan mi nga gasawa. Talaga makangag day ta tao kanyak nanang. Mala, naynayunam latan na ti pasensya miti kabsat mo, anak ko. Sana balay, tainton makaakar kayo iti boarding house, di yu ipakpakamukan kwa na ti pagakaran nyo. Idi pa nga anusan mi ti kasi nga ugali ni Vina nanang. Da kami, ti agad adjust ng guara. Ngam anya tar aramidon na. Yat adda na mo ti mading aramid na. Ay, ala, bagbaga aktumanan di kabsat mo, anak ko. Ni, ada ka matitibalay manong. Wen, tainor uray ka Vina. Apay aya? Agpakpakaasyak Vina. Mabalin ka di, asar dengamon ta asawa. No di mo kayat ni Giselle para kanya, di mo riribukan ti panagdinami. Ay, day, tama nanti ibagbagam. Iso man nanti husto iti imatang mo. Sipod pa idi, kastanti ugaling. Di mo ammo tagpakumbaba. Uray sikat ikang mali, ipabasol mo iti sa bala tao. Gapoy ti dadya nga Giselle kat kastakan kanyak manong. Laglagi pam saan kay apakibibiyangan iti lakay anobyo? Iso amanipod ita, di mo matin pakibibiyangan ti relasyon me. Nawatam! Dadya nga Giselle ti mang daddadal iti mayat nga relasyon me kani manong. Aklo nam nga minti kam malim, Vina. Sika tinangirugi iti saan nyo apag kinkinawatan. Agpakumbaba ka kaday. Ha? Itanya ko mga gapungay? Agid daw ka iti pamakawan-awan no pasensya kadamanong mo. Tapnawanan tirire anak ko. Nakasaritak ti may sa katrabahwak Giselle. Ada ka no bakan ti a boarding house iti enda. Umakartay nga rudan, Ligi. Ay na, sapay ada trabaho kinton bigat bakal. Awagat laangan tigayim ko. Taison ti kadwak nga agim pake. Day off na inton bigat lakay. Talaga ang kayat kun ti umakar. Saan akong akomportable dito eh. O sige, sika nga ti makaam mo. Bakit? Dua ang tawen ang tinapalaba, sipot imakar kayo di boarding house nyo. Ngam awan nang nagkuariklamom, Giselle. Taawanan ti mga papa kanya, friend. Ada ka di pa iti komunikasyon daligi, kanti kabsat na atangsit. Ninanang laang matimang mga ko akasarsarita na iti cellphone na. Kagura na siguro ti kabsat na, gapuitar aramidan na kanya. Kasla makonsensya ak, friend. Gapo kanya. Saanan nga agkinkin na awatan dagiti agkapsat. Ambay ko makonsensya ka, kat awan mo ti bangsol mo. Dahita avina, turumbang amakonsensya. Ta iso ti mangmangtin itiriribok kada kayo. Agkalay sa kami na kaniruko, nanang. Anya, jay la kaya nobyam. Uwan, uray la kaya tabak nang mat. Maitad namin nga kayat ko. Sigurado ka kaden, itiday ta desisyon mo. Uwan, nanang. Numaasawak ni Ruko, di agbiagak to nga kasladon niya. Hang kayo nga madanagan, awan gastusan tayo iti kasarme. Ni Ruko ti makaam mo iti amin. Hello, nanang. Hello, Ligi, anak ko. Ay na, kalaysa ka nun daw vina kan tinubyo na. Kastaya, kaano nga eh. Into no maya bulanan umay kayon to Makitan to nanang. Sa anak asigurado no makaumay kami. Taamang ano jak makalive iti trabaho. Mapantayo ka di iti kasarti kabsat mo, lakay? Saan ang Giselle? Amangan no makangagak manan iti saan anasaya at kengkwana. Amangan no agsakit tinakam na no di ka mapan. Aging gayta. Awan pa'y nang nagkuasuri manipod kengkwana. Jakon namnamaan ang mapasamak pa'y day ka. Amok ti ugali ti kabsat mo.
Nalaing day di amang baliktad iti istorya, tapno iso ti agrup-rupa a biktima. Nasaysaya atin no saan kami nga akit-kita. At least, natal na ti panunot ko. Kat awan ti paka-estresa. Nanang, anyang iti ko na ni Manong Ligi. Makaumay da. Saan pa ya sigurado, Bina, anak ka? Apay ka nungay? Saan nga palubusan da dyan nga, Giselle? Sana kasta. Hamangan ka no saan na makapakaday ti trabaho na. No handa nga kayat di saan lang? Amo ka? Sinugsugan di asawa na nga handa nga umay. Ay, amok ti ugali da dyan asawa na kat. Kontrabida nga ka na yon. Kaslamat ka no nga napintas mat. Ay, tangiwat mo man, Vina. Nagalas manan ti rumrumwar di tangiwa mo. Maditi kasta. Vina, inton bigatan ti kasarta. Roko, hanak samot nga kayat di kabsat mo. Atap mo laing dayta, kayat na ka. Apay nga ron nga kasi ti panang kita na kanyak. Kaslada sakit tinakam na. Nakitak pa nga kinusilapan na. Ay, istal na laing dayta. Ngam nasingpa ti kabsat ko, Vina. Diyak korsonada ti babae an asawam, Roko. Tapay man, manang Nora. Masiguradok a kwarta lang ti kayat naken ka. Sa lakas ta ni Vina, manang. Anyamot ti kasta nga inasawam. Kasla saan a mapagtalkan ti panagrup-rupa na. Ay, tagiwat mo, manang Nora. Amangan numangag na ka ni Vina. Uray tapod numat. Kun napimpintas mo't lang nga adayo-day dinatayon nga ipag ko. Ngamday ta, a babae. Apo, mayat ti biyag ti donya. Ni, adda ka matgayam ito'y balay, Manang Nora. Balay kumat lang daytoy, Vina. Adda kwartok iti daytoy a balay. Apay, saan ka di nga imbaga ni Roko kan ka? Ha? Amo ka. Nakikalay ka lang kin ni Roko akabsat ko. Gaputam mom abak nang. Rupat kwarta ka matanya. Ni, haan mat ama nang? Saan mat nga? Diretsaan ka na? Saan ka kayat ngagbalin nga ipag? Kanuan gaya? Di mo ikikatan ti wedding picture da Roko kan tinatayan nga ipag ko dito'y salas, ha? Siyak matatan ti asawa ni Roko. Oray anya pa'y aram idam. Tinatayan nga ipagkulat ta ti original nga asawa ti kapsat ko. Siyak ti makalaban mo, no maikat dagita aladawan. Ay, masursuro na kiti dayjay nga kapsat mo, Roko. Kanayon nak ngay kumkumpara ijay natayan nga asawam? Kasjay, at talaga ni manang Nora. Nasigad ngamin, agayem na di mo na ang asawa. Eswadi na kaya tamay katagitilatawan ije sa alas. Kasano akmat nga rudan nga, no kasta? Ala, sana bale, taladawan lang dangiday. Nasaysaya atan ti kasta, tapno awan tumpar ariri. Agtrabaho kamot dito'y balay Vina. Inawam mo't at inanganam. Madamdama akton ang aginaw manang. Talaga asadot ka. Iuray mo man siguron kin ni Roko dayta. Hanmat, ha? Amok daytan nga ugalim. No apay mga min anang asawa pa'y laeng manan dayta Roko. Itikasken ka pa'y laeng mat. Ay, nasakit mo't data nga pa nagsasauyo kanyak, Manang Nora. Oray anya ter aramidam. Di mo maartapan day dinatayon nga ipag ko. Baknang dayjay. Kan saan arupat kwarta. Sika, agin pipintas ka lang arutan, soplada kapay, rupat kwarta kapay. Haan mata? Aglablabas kayo matan nga agsasao? Apay ngamin nga da kay to'y manang? Agraraman, balay mi daytoy nga agkabsat. Family house mi daytoy. Si Kati Pumanaw, tawan karbangam iti daytoy abalay, nawatam. Ha? Talaga nagduma kayo iti ugali iti day di ipag ko. Nasingsingpat nga adayo ngam sika.
Anya day jay. Adda na ang dod. Ni, adda na ang dud ko nam. Sa nakitaan man ang Nora. Kasano, di kan samo nga mi nagdigdigos, Vina. Anya nga haan, nagdigos akto pa idi kalman. Apay, anya ti panagdigos mo. Every other day? Ay sus, napudot dito'y lugar tayo. Iso arumbang nga inaldaw ti panagdigos dito'y. Mamindo apay kit di ko maitimay sangal daw Ha? Kita ang matbasit ti hygiene mo, Vina. Tane, nasakit ti ulok ang makalang ab iti na ang dod. Talaga adakkel tinagdumaan nyo iti day di ipag ko. Kanayon anabang luday jay. Fresh a kanayon, tanadalos iti bagina. Manang. Madlaw asaan ka managdaldalos. Ta ultimo aglinis dito'y balay. Kat saan mo ang maramid? Nagagatpay aday di ipag ko. Saan akasken ka sa dot? Huston man! No, hanak ka kayat nga para iti kapsat mo haan lang. Han nga tilay bagbagam. Makapasakit ka matitirek na nga. Masakitan ka, tamapaiswan ka, kasta ka de. Ha? Aklunum nga minti kinapudno. Kita umot nila dawan day di ipag ko Nagpintas, naglapsat, kan madlaw nga edukada. Saan akasken ka, abarbaryote? Ay, makaumamat day ta nga manang Nora, Ruko. Awan lati ibaga na kanyak. Diyay natayan nga asawam. Ano samlat ta ka di, Vina? Anya, una nga kanayo na kami nga kumpara iti asawam nga natayan. Awan ti maramidam. Tatalaga mo't nga adayo tinagdumaan nyo iti day di asawa. Ni, uray si Karo ko, kasamat ng tibagam. Ay nano amom lang, hangkon nga matil mo nagitibal, balikas ti kapsat mo kanyak. Ngamawan mati kunam nga kasarita mat. Awan bibiyang mo kanyak nga asawam. Makauma mati kasta. No nauma ka, di pumanaw kan. No ado tirirem, nakalukat tiri daw. Mabalin mo ti pumanaw no kayat mo, Vina. Diyak kayat asikat ti mga pa iti kapsat ko. Tanapateg ni manang Nora kanyak. Ado tinaytulong ti kapsat ko kanyak. Idi agad adalak pailaang, Vina! Loisa anak ka. Apayakas lanal pa'y ti abaga ni Larry apimanaw. Awan pa'y sangapulo a minutos na dito'y balay. Nagpakadamot na dagos. Pinaay mo ka di manang. Namin adun nga daras nga pinaay ko, nanang. Ngampo man na siyar matlag ta ito'y balay. Kunak pa yan nga agbirok iti sa balay, taadan kaayan ayat ko. Ngamawan sa mati kaayan ayat mo. Kunak lang day dyan, nanang. Tapno agtalnan. Diyak ngamin talaga kurso na dadadya nga lari. Ngam napuskol matlatatero pa na nga kundi pa siyar. Ay nasaan kumamatakas ta, anak ko. Tanay nagsingpot abaro ni Larry. Nagado ti talon kandingon na. Ay, anwak ngay data nga talon. Kan maysa, ay awan kanya na jay berbero kak iti maysa nga lalaki. Anya ngamin aya ti berbero kam iti maysa a lalaki. May katlon ni Larry kadagiti agdatdaton ken kaapinaay mo. Basta awan riknak para kanya na. Iso nga may mayat no ibawing nan iti sa bali data nga ayat na kanyak. Insan. Ni, si kamot gayam insan, Loisa. Nakapasyar ka man. Itaman pa'y nga imalatiw ka dito'y balay kat sumipngutan. Ay, pastra kanak man pala ang insan. Mala, sumra ka Ni, apay akasla aday lumlum mga insan. Ay, saan lang akasla? Talagang adda insan. Asino? Ni Larry. Apay ngay. Kano nagsingput tupay ni Larry. Kan nagagat. Anya ngamin ayati di mo pangayatan kan kwa na. Ay, no siyak laang tarmon na. Sigurado asong bata kadagos. Nagwapong tupay. Para kanya ma, ngam siya kathan nga kasjay ti gwapo. Naglitam tupay. Gagangay na laang mat nababad mat nga rod iti init. Tinapatag nagagut.
Sigurado asaan to nga agbisin ti agbalin a pamilya na. Nagasat kit di no asinon tuman bilang ti maasawa na insan. Di pa'y lakat nga rod sa kati araman na. Ay, no arman nakday jay, aklo adagos insan. Si kamot ti masabat ko lari. Nagkapukan sa mo di tabalay da insan kuloy sa. At dapay imot mo anatang. Di nak masinangot kasinsin mo. Di na pa inawat to isagot ko kumakinkwana anatang. Ay, nagsayang man. Sapay nagngina ti magatang anatang ita. No kayat mo, ala mo. Sayang mo, no awan ti mangala. Ay, kayat ko ano itad mo lari. Tada si daan mi kininanang ko nurabi eh. Imbag pa'y kan Nicole, tanagsingput ka. Ngam ni kasinsin mo. Nagpintas nagpaisaw. Ngam suplada mo. Siyak ngay lari, sa anak ka di pintas. Ha? Haman, napintas ka Mike Nicole. Ay na lari, adupay ti babae dita. Saan mo ko mga itulok amay may salaang a babae ti pagtaytayakan ti lubong mo. Adupay ti may karikan ka. Basta iwaras mo ti panagkitam iti aglawlaw mo. Nicole? Ala, panawan kan lari, tadapay papanak. Agyamanak dito'y natangaintad mo Insan, nagwapo man dyan lalaki nga nakita kay sangot istor ni Nana Marta. Ha? Asino ngay day ang lalaki, insan? Jack amo nga panagkunak. Tadtala nga na isarong na dyan ito'y lugar tayo. Tadtala nga min nga nakita. Kat? Ay na insan, nasarakak sa matanti lalaki nga para kanyak. Kano di mon sapay ammo ultimo nagan na. Kat makiam-am mo akto Am-am mo mat ngamin nga umuna asak bay nga agpaaram ka insan. Wen ka di insan. Ngam panagkunak at adamot panaggusto na kanyak dayjay. Sabali nga minti panagkit-kita na kanyak. Tanagpinarang kami. Ay na insan, lapdam tarik nam. Nagwapo ngamin. Talaga nga rod nga awan namnaman ni Larry kan ka insan. Nabaybayagan nga awan namnaman na kanyak dayjay. Isumat ngamin tinakulit nga agsarsarungkar. Anya? Ala, katagtanang ka nga rod insan. Di kag dardarasudos. Nang runa no di mo pa'y unay am-am mo ti lalaki, akayat mo ang pagpaaraman. Addamanan ijay sangot ti istor jay nakita ko nga lalaki di namin san nga kalman. Sapay la kumata maamwa kon tinagan na. Ay, asidagak man. Mapanak man agin gagatang. Tapno adagon daway ko nga makaasidag kanya na. Aday ta, ada ako nito'y sangot ti istor. Hanak samat nga nadlaw. Ay, agin uuyakak. Hay, ading. Ha? Hello? Adagayam na pinta sa balasang diti probinsya. Sanak sa nagbidto. Iti yung umay ko diti lugar da ikit ko. Ha? Ni, ubiyang matiro pa na. Ngamlakay matibusis na. Le, naisarimadeng kamutang, ading. Kwa, mas dawak ngamin. Han ka pa'y mat nga lakay. Ngam apay nga lakay ti busis mo? Kasta talaga. No adda matured a rupa. Adda matured a boses. Ha? Ay, aya. Adda gayam kasta. Ado, ading. Pulimi nga men ti matured ti boses na. Tauray dagiti kakabsat ko. Kasto'y matlang ti boses da. Napaspas-pas nga agmature ti boses may ngam ti rupa me. Ay, kasta aya. Iso adikan mas daaw. Ingam ubingak pa'y. Nasurukla at 30 titawan ko. Ah, kasta gayam. Si Kangay, manutawon mo. Ay, 25 ko. Oh, kasmatkin ka Medyo mature ti boses mo. Ngam ti tawon kin rubam ading. Ay, aya. Han ko nga madlaw data Saan man?
Talaga abak-bakit ti boses mo ngam ti taon mo. Iswa agpada talag. Ha? Ngam, saan man aday tabos boses ti pagsaritaan da adeng. Anyat nagan mo. Loisa, Manong. Si Kangay. Siyakmat ni Renzo. Amom, Loisa. Nagpintas ka man. Uy! Bulbula anak. Samat, Manong. Saan mo't ading pudno ti bagbaga. Taga-sudadak gayam. Ket italaeng anad da anak iti kundaway. Anak kapasyar dito'y probinsya. Ket nagasatak. Taad da na amok abalasang akaskin ka ading ko. Nabalasang ka pa'y ading When 102% nga balasang ak, Manong. Ay, pag-iyanam ngay. Ada abangak akwarto je cruising. Agbakasyonak pa'y lang. Takayat ko ti agrelax dito'y probinsya. Kasta gayam. No ikan nakitikong daway. Kaya't ka kumaapasyaran ije balay yun numabalain. Ay, Renzo. Welcome kay Jibalay me anytime. Wow! Dagitaman. Agyaman ak, Loisa. Loisa, adag tuk-tuk-tuk. Adda ka dinamnama asa nga ilimita anak ka. Ay, ni Renzo siguro datan. Ay, sige talo kataktiri daw nanang. Asino Renzo? Jeka barbaro nga sutur ko. Naimbag nga oras mo, ading Loisa. Ay, si kamanan. Anya kamatan lari. Namin anon nga imbagak ngahan kan nga muma ito balay. Awan matlang ti manamnamam kanyak. Dagulit kamat nga. Pastor kan nak kumapay ading ko. Kan awatom ko mato'y sagot ko ken ka. Kapros anatang. Naggapoy jibang kagmi. Manjak. Yawid mo no kayat mo. Ibaga man niya ti kayat mo ibaga tapumanaw kan. Talaga ka ding awan namlamak ken ka, Loisa. Awan nga rod nga talaga. Di matimbaga kay di nga hangka nga umumay ito balayan. Ay, kitala nga ro. No isuti ko na maading ko. Awan maaramidak. Kasapay la ko mga rod Tanaragsak ka no asino man bilang tinagasat amapilim. Uwan, tanakita kon. Iso nga si Kalare, mangbiro kamatan iti sa baling armam. Nukasta, mauding arudan da ito yung isa sa rungkar ko ken ka. Ading ko Aloisa. Katwan anyang harod ngay. Loisa, asino daytay lalaki ang nasabat ko ang nagkapo dito'y balay? Ay, iso day dyan ni Renzo, nanang. Isumot la barumanen arupa ati makitak. Jak pa'y kit di makita na imbag ti rupa na tabarbasan mo nga main. Bagbagay nan tupay, kasla nga asit na day jay barbasnan. Ngam nagalas akitaan anak ko. Jak unay mamatmatan tilangan na. Tadanda ni puro barbas ti makita iti rupa na. No siyak, amok nga gwapo day jay. Makitak mango jay rupa na. Agdat-daton kadikan kaday jay. Owan nanang. Iti kasta ajar mo. Madlaw nga damot pa naggustom iti day jay alalaki. Uray damo na pa'y lati imay dito'y balay. Awan mat siguro tidakas na. Balasa nga akmat, kan baro mat iso na. Ay na anak ko, di ka kumaagdardara sudos. Amom pa'y nga umuna, no anya ti kinatao na day jay alalaki. Nang runa kat itatayo la makita dito'y lugar tayo day jay Renzo. Masiguradom nga raw, abaraw. Kat, isumate ko na. Ay na, Loisa anak ko aya. Saan lang kumaaday tarignam ti surutom. Dumngag ka kumamot kanyak Iti kasta awan to ti pagbabawyam. Taga-ano aya day jay? Basta ko na namat nga taga-syudad. Imay kanula ang nagbakasyon, tanauma iyay syudad. Kaya't na ti ag-relax ito'y probinsya, nanang. Ay, kahit kita umgarod agandad ka. Amuam pa'y anaimbag ti ugali kan kinatao na. Nupudno mo labaraw, anak ko. O anya insan,
Di matpudno di ako nagwapo ni Renzo, di ba? Tay inyam amom idikalman, insan. Wan, ngam nagpuskol mo ti barbas na. Uray kumamot no bukisan na basit, tano nalawag ang makita ti rupa na. Bagbagay nanto pay. Uray di na puskol nga iming na. Kayo kayat kung makit-kitaan. Kastagayam ti kayat mo, insan. Napuskol nga iming. Kayat ko nga rod. Basta nataar tauray na puskol ti iming kan barbas na nohan nga gwapo, ha? Kasla ka pre, ti itsura na, no kasjay, uraw-awan. Katala no iso ti pakaragsakam. Anya nga rod ngay. Aywan, Loisa insan. Adda ko maipudnukon ka. Anya data insan? Agdat-daton ngamin ni Larry kanya. Kadi mayat! Ngam, may na, apay pala nga ibagam kanyak ngay. Nulakit dita kayat mo, song batamon. Tasong batak matan ni Renzo. No kayat yun, di ag double wedding tayo. Sinong batam ka din ni Renzo, insan? Saan pa'y nga rod? Ngam, hangko nga pabayaganan. No agdaton manan. Uwan nga dagos ti isong bat ko. Ha? Amom pa'y matan na imbag ti kinatao na insan. Katama amok matan. Pati ugali na amokon. Very good nga perme. Hanakon nga kon di pa kepot. Tanong ay mataktakan kat agbirok iti sabale. Huh? Nupudnong ay ayaten na ka. Apay ko mga agbirok iti sabale. Rumbang laang nga urayan na ka. Anusan na ti aguray? Basta. Payat ko na sungbatan ni Renzo. Kamaudyanan na. Inaklon nakmutlangan, Loisa. Napalalo ti ragsak ko. Ni Renzo, inarakop nakmatanan. Katagayan ayat tamutan saan? Uwan ngam, baka makita na taninanang ko. Adalang itakusina da diyang agsipsipot. Bayamanon niya ti bagana. Tinapatagdatan. Renzo. Kaano ngay arumwarta? Kanayon lang na di ti balayo ti pagkitkitaan ta. Di ka pa'y masuluno ka. Kanayon lang agsipsipo ni nanang mo. Unay datan. Sige, bayam. Tano dati wayak. I-chat ka. Tag kay tata itiruar. Sige, namnamahag day ta. Loisa, mahal. Insan! Naragsak ka ita, insan. Siguro, inaklon mo ni Renzo. Wen podno data nga imbagam. Da kamin. Ay na, talaga di mon pinabayag ti panagdaton na, insan. Kaya't kumat nga rod. Apay-pay lang nga pabayagak ngay. Kat, good luck nga rod, Sapay la kumatag na nayon ti kinaragsak yo kini Renzo, insan. Katsi ka ngay, inaklon mo ni Larry. Saan pa'y insan? Ni, unak man no agdat-daton kanyam. Wan, ngam kunakkan ko na at tingitingan na pa'y anayin bagtirik na. Ta mga nupanakip butas naklaang. Ta siyempre, napaikat nga rod kan kaidi, insan. Nungay si kapay laang tilab na. Haan mat siguron. Naupayan da dya kanyak, takan ka na yun ko idi nga pabpabainan. Iso nga si kanti lab na dayjay. Nay, nakapulis ka mo, Loisa, anak ko. Di mo ko naan, arumbar ka manan. Agkita kami man ka ni Renzo, nanang. Apayan, manipod inaklon mo dayjay, Renzo. Jak matan makita ti an niniwan na dito'y balay. Di mat umay dito yan, anak ko. Kas ano, mabain kada kayo. Datamat ngamin agsipsip o ter aramidan nyo. Jak ngamin kayat tigalad da dya, Renzo. Nagatap dagiti mata na. Di na maipurang dagiti mata na kanya. Ni, apay aya nga kayat yung nga makipinarang kanya na. Type yung mataya. Ay sus nagloko kan. Anya type nga ibagbagamot. Di mo aya maawatan ti kayat ko asawan. Kasla ilumlumeng na tirupa na. Mabain lang mat, ha? Awan to pa'y babain na. Amo na nga daak laang iti asidagyo. Kundi arakop kit din kan ka.
Sa dinong ti panganan ta, Renzo. Makaamo ka nga agpili, mahal. Ngam, pasensya mo na. Tanay, nalipatak mo tayo wallet ko. Ha? Bayadan pa'y lang, mahal. Ta isin kuntukin katibayad ko. Sige nga ron. Ngam, apay nga kastati suram nga rimwar iti dagus mo ngay. Hanmat nga nadarang ti init. Ngam nakamask ka, naka-shades ka, kan nakabunite ka pa'y. No saan ka siguro nga imo na nga imasidag kanyak tadtay, han ka nga nalasin. Day tala ang matmurdong ti barbas kan iming mon ti makit kita. Iparwar mo atap no makita. Ay, saan mo adagita tikit kita, Luisa? Agsapul takit din iti pangalan ta. Renzo, nailawan tamatan. Kunam nga manganta. Ngam hamumat imbang nga dagayang balak mo nga ag-check-in ta. Di ka kadiagdanag. Tasyak ti makaamuking ka. Ngam niya, si kapay lang ti makaamu iti bayad ti check-in ta. Bayadan kanto. Anya? Wan ko na amon. Amon ngawan na itugot ko nga kwarta. Sa kundi awis ka nga ag-check-in, siyak matgayam ta agbayad. Bayadak tumaglaan ko nakmag. Nagkulit ka na ya. Renzo, ungtan naklakit din ni nanang ko no maamuan na datoy. Alyapay ko pati maramidan na ngayon alpasan. No kaya't na nga ikasar ka, di ikasar ka. Ha? Agpapay sa Renzo? Wan, itaan yaman nga oras akayat na. Insan, inaklon ko ni Larry. Da kami. Talaga, insan? Ay, kat mayat Kat no kas ano, mabalin tayo nga igidan ti kasar tayo. Kwa insan, katungtungag pa'y laang ni Larry no anya ti makunana. Nasken amang ngagakmat ti side na, sakbayak nga agdesisyon. Diyak kayat abukudan ti agdesisyon iti dayta. Ay, talaga insan. Un insan, kas di talaga. Nasken nga irespeto ti desisyon ti tunggal maysa. Ewan, kumusta kayon kin ni Renzo? Ay, ayos lang insan. Oh, kasla saan kamot anaragsak insan? Adala ang amin ugali na nga hangko nga kursunada no daduma. Kat, agbabawi kan? Hanmat kay de. Masikugak matsan. Anya, kat, masapol nga rod amaya pura ati pa nagkasaryosak bay amalasin ti sikug mo. Wan nga rod insan, ibagak to datakan ni Renzo. Ala, ang mga noong tanak ni auntie numaamuan na dayta. Basikog magkaya mo ti anak ko, Barok. Anyat ko inyo ngay, agkasar kayon Wana na, ngamay sala baboy ti maikarik Kaumpay ngamin urnong ko. Anya? Diyak maikarik ti bongga kasar nana. Ala, sana balen, tinapatag agkasar kayon. Kasanot kadakkel ti baboy 4 months na pa'y lang, nana. Utang ngamin dayjay. Mabay mga umutang idado. Na mga nudya mabayadan. Ha? Bayadak tumot lang. No ada maurnong aparwad me no kasarme. Anya? No kasta, agkasar kayon iti mabiit iti nobyom, insan? Wen insan ngam may sala ang 4 months old nga baboy ti saganami. San nga balen tinapatag malpas ti kasaryo. Ayun, agkasar kami matan kin ni Larry. Aya, kaano ngay? Sumaruno kami kada kayo, insan. Kuyugan nakmat nga mang asikaso iti masungad nga kasarta Renzo. Adu pati masapul nga maisagana, kan magatang. Si kapay laeng, tani, masaduta karumwar. Kastam lata nga kanayunan, hangka nga rumrumwaran, nakapupok ka lang iti balayan. Ala, di kan sumana mapan ka, taaglaba aklaengun. Umadanin ti kasaryo kin ni Renzo, anak ko. Wen nga ruda, ay na, mapadasak matlangan ti maikasar.
Kati mayat ita, lab na lab ko ti mga kasar kanyak. Batandak! Ni, Sumarating ka! anya da jay? Ada pulis si Jarwar nanang. Ala, pinusasandamatan ni Renzo anak ko. Uma kayo, intayo man kitaan nanang. Sir, apa nga pinusasan niyo matan nga ti boyfriend ko? Miss, pasensyakan. Ngam nabayagan na sapsapulan mi ti paglimlamangan to'y nobyom. Liza, tulungan na ako. May isa nga min to'y nobyom. Katagiti wanted nga agduduma ti kaso na. Anya, Renzo, anya ti kayat nga sawan dato nga eh. Liza, awan basol ko, Liza. Inosente ako. Sir, sigurado kayo kadi nga iso na ti sapsapulan nyo? Baka sabali nga eh, baka karuprupa na lang nga eh. Miss, nagpatubo lang iti barbas na. Iso ang narigat ang malasin. Ngam iso talaga. Aniya! Anya nga inanang, tatang, sino nga itisong batak kada indoy kan dyan eh? Ay, katsi ka, anak ko. No asino ti kursunadam kadakwada. Jak nga ron nga amo. Hanak nga makadisdesisyon. Kaslamot nga kayat ko iso da nga duwa. May salaing tipilyam ni Nilay. Mabalin ayamot tadwa. Kat asino nga ron tipiliyo, tatang? Nusyak ti pagpilyam ni Indoy. Kakalugaran tayo. Amomon ti family background na. Nasisingpid na nga kakabsa. Kun awan biso ni Indoy. Si Kangay nanang. Agpada kami iti ama, anak ko. Ni Indoy mat kanya. Apay ni Janehan nyo nga kayat. Okay lang tamat No iso ti kaya mo. Kasla na singpid mat. Tauray medyo lumakaayay. Madlaw mat ana singpid. Iso na lang taga kabangibang nga ilay. Uwen ngam naamam mo ko na iso na. Nabayag kami nga agamam mo. Kan nasingpat matlaang. Wun, kasla nasingput matlaang day jaajani. Nadayaw pa'y. Tatunggal umay dito'y balay. Kanayon nga agmano. Ay, numabalin la ko mga duwa dalangan nga sungbatak kat aramidak. Ngamhan mat ngamin. Ay na anak ko, pilyo mo untay kapkap na kam. Sikat ag desisyon iti dayta, ta sikat makiasawa. Opinyon milaeng di na ibagami. Sige nga Rod, majority wins. Tangay duwa kayo nga nang pilikan ni Indoy. Iso na lang ang atisong bata. Agyaman na, kadi na kong pinarigat ang nagdaton king ka. Nakaragrag sa kaklaunay, Nelly. Si ka nga mintipili da na ng kantatang ko, Indoy. Ngamkit di, ay ayatan kamat. Dakkel ti panagayat ko kanyam. Ay na, agyaman na ka. Kat kasano, tulagan tayon ti panagkasarta. Ni, kat si ka no anya ti pangadeng mo di iso ti masurot. Kat pakaragsakak no kayat nak nga ikalaysa. Nagkas ang matan na itangay paspasabat mo kanyak, Nelly. Kunak nugod Diyos, ti padamag mo kanyak. Saan ba gayam? Ni, ala, agsangit ka matan dyan eh. Ninamnamak ngamin, asyak-yak lunam, Nelly. Saan ba gayam? Ay, sorry nga talaga dyan eh. Hanmat ngamin nga mabalin nga duwa kayo nga song batak. Lumabalin ko mga duwa ti pakiasawaan akat duwa kayo nga song batak. Mala, uston, han kan nga agsangit dyan eh. Han nga balita, friends talata niya. Hanawan, di ka madanagan. Pilisag nga klonan tigasat ko kang ka. Kitnood na problema, ma. Di ka ko magbain nga masinag kanya. Tapos sinadaan aklat na tumulong kan ka. Ha? Agpaiso dyan eh? Wan, kat bay amon, nagitin regalo kan ka. Jak subyan na ganyay. Kukwam aminan. Sa payad na imot ko a couple shirt, kan couple pillow. Sagay sata ko, ma. Ay, sayang nga Rod ah. Kat
Itad mo lang ta kanyak at usaran me kani Indoy nga boyfriend ko. Nala, wanan. Itad kun kada kayo nili. Agpakadak nga rudan. Katsapay ko ma. Tanaragsak kanto iti din nati pinilim, alalaki. Nagsingpat na dyan nga dyan eh. Uray no pinaay ko katintad na lata dagitoy. Nay, anya nga'y dagita, anak ko. Agpada nga t-shirt kan agpada nga pungan. Sagay sa kami kano, kuma. Ngam dinawat ko na. Imbagak nga usaran me kanindoy. Kat, uwan ko na namat. Maasyanak mo't nga rod itilangan na apimanaw dito'y balay itay. Nalpay di abagan na. Ken kasla agkakapsot ang naglugan itilugan na. Kat gagangay na ata napaay nga rod. Adaya mataglaglag to nga napaay. Talaga nga kasta. Sayang lang tamay sa langmat nga mintagbalin nga asawa. No duwa ko madiduwa da nga pakiasawa ak. Nga may sa langmat gamin. Nalpas mo't laangan titulagan para itikalay sa daindoy kanili abalayan. Huwag nga raw da balayan. Nagbit. Kahano lay da gararam tanak ko itanakyaw. Ngamita natulagan ti kasarda. Wan nga rod abalayan. Kat maragsakan kami. Tani indoy ti pinili jay anak me. Amoming amin anagagot kan nasingput ti anak mo abalayan. Ay kat pagyamanan mi matano welcome ta anak ko iti pamilyayo abalayan. Wan abalayan. Kastamot ka na kayo. Maya tawan sabsabali. Kaaruba first ako nada. Anya abalayan. Wana. Nay, apay dagitabadom nele. Yim-impake mataon. Mapanakon ag-iyan ijay balay da indoy nanang. Anya, apay ngay, kat di kay pay mo't nagkasar. Kat dandani matante kasarme. Uray pay agden na kayon to numalpas ti kasaryo. Dito'y kapay labalay nga agnaad. Agkasar kami nga rudan iti mabit. Makabulan langan ti urayan kat agkasar kamin. Kat isumat, makabulan laangan ti urayam. Agden na kayon tong kas agasawa. Basta mapanakon ijay. Nili, ibagaman kininanang. Dahil supay lang ti mapan mangi pastorit inwang. Ni, apay nga kasta ti itsuram. Kasla kakabsot ka indoy. Wan nga rod. Diyak mo no apay. Ala, apay nga tangay. Apay adaya sakit mo nga sigod. Awan mo't nili. Kurang na siguro iti hinanala ito eh. Agimbagak tumot lang. Sige nga rod, ag-inan nakapay lang. Hanggang amin nga agbanban unay nga agtrabaho Nagagat kan sa amin nga pirme. Saan mo't? Ay, saka mo. Tabigla mo't tanakasto iti mariknak. Nangan kan, indoy. Diyak makapangananang nakapsotak na lang. Marigatan akpayan ngagtilmon. Ay sos, apayan ngay. Napanan ni nili aya. Remormat. Diyak mo no napanan na. Nanang maulawak. Ay, ala, napusyaw ka matan. Ay, tinasaya at ipankalangin ni sa ospital anak ko. Sige, agawid ako nanang taintara ka no ni nanang ni Indoy sa ospital. Anya, apay, nagan ano ni Indoy. Jackman amo, inakitaan. Sige nga rod anak ko. Ayan ni nanang Nili. Nag-awidan tasyak matagbantay itoy. Ay, apay ngay. Nagadumat gayam ti sakit mo, Indoy. Wan nga rod. Agimbagak tungot lang, Nili. Di ka matanagan. Ay, nag-ado pa ti intad nga agas mo. Ay, paspasam nga rod tagpapigsa tapno rumorkan iti ospital. Wan.
Makarawarak to siguro no bigat, Nelly. Nelly, pakiilot mo man tayo bukot ko. Nagsakit man. Kaano nga tangamin ay nga agimbag ka, Indoy? Agimbagak tumatlang bakat. Mabihitan. Iso nga ano sa nakpay lang asikasuan, Wan. Sige, agtalikod ka nga ro din tayo lutak data bukot mo. Darasam tan ada pa'y papanak. Papanamanan ay bakat. Kanayon karumara. Kat inak agbirok iti pagsayaatan, ha? Hanggang nga ron nga makatrabaho, di siyak agbirok iti pagkwartaan. Kumusta nga dya asawam nila? Kasjay, ah? Anay nga anay. Anay lang timang mga kanyanan. Sakit pinanawam. Asino nga iti mga sikaso king kwa. Kat adamat ni nanang na. Alangan nga siyak nga kanayon. Siyak amen. Kitkasta talaga agasawa kayong taong. Mabiitan ti kasaryaw. Hang kamin sa pay nga makakasar. Nakapsot mat ni Indoy. Imbag no makamart sa ti kasjay. Anay ti ibagbaga na. Baka maulaw kit di. Agimbag tumay siguro Kay tanto no kas ano tatang. Sige tayo nak makilaba da iji balay daman ang panyang. Isupay titangdan ko tani. Hanmatan nga makatrabaho ni Indoy. Ay na, balasang ko. Sumruman ti sakit ti sikat ko na. Anay ko. Nailay si kamang pa'y tagluto Nasakit nga minti sikat ko. Ay, nabanbanog ti tao nga sumangpatsak pa'y lang tagluto. Pasensya ka, Nile. Jak ngamin kabailan ti tumakdar. Nile, at dakan. Yala anak man bint iti danong. May samat data nga Indoy. Mayak samat ito'y tapno agkatulong. Nyangay, dandanin ti kasarta. Kabailan mo ti bagim Indoy. Magapsutak pa'y matnili. Itantanta pa'y lang. Agpapigsak pa na imbang. Katuan na, anya nga rod ngay. Awan mabalin. An-anusan nakawan. Pasensya ka lakuman. Ay, Uwan, sige, tayo nakpay makilabad ang arod. Isupay titangdan ko. Di kan sapay rumwar. Tamasakit mo taninanang. Awan agluto. Kasano nga dakwarta tayo nga inuhanak nga rumwar. Ay, isaganak langan ti kanan yung nga panawak. Kumusta nga iti follow up, check up mo anak ko? Mayat man na lang. Ituloy ko lagtakan ng dagita agas ko. Kat numaybos ko manin, agsubli kami manin iti doktor ko. Kawan ano samtaga gastap nagimbag ka. Masapul ama monitor na kakanayon ti doktor mo, tapno amom na niya nagiti tumaram. Aywan, ayan ni Nilay. Rimo naman, mapankanog sapul iti pagsayatan na lang. Ay, amo manak ko, adanadlaw ko kaninilay. Kasla naglakamot din nga agungungat. Nakamisuot pa yakanayonan. Sana kasi di damo. Pasensyaan yun ninili nanang. Tabunga la siguro ti banog na tayo chay. Wan mat kit di Ay, nakababain pa'y kit din. Ison ti mga sa asikaso kadata. May raman akpay nga asikaswan na. Tapasaray sumromat ti sakit ti sakakan sikat ko. Day, apaya di ka payagawid ijay balay da balayan anak ko. Ay, aglaladotak nga agawid ijayan. Mabanbanugak nga aglablaba iterwar. Sa mabanugak manan nga agasikaso iti pasyente. Makaumakit di. Apay ngay amauma ka. Kanobyo mo ni Indoy. Umadani pa yan ti kasaryaw. Kasla caregiver, tetrabaho kay di balayda. Duwa da pa'y mat nga agsakit. Duwa ti pasyente kay jay. Da kayon tumat ngamin. Nay, apay. Kuna yung ani Indoy ti piliak. Ha? Anya ngay, mangipaspaso kayo.
Ibagbaga yung amin idi nga ni Indoy ti piliak nga sungbatan. Nay, saan da kamot a pinilit, anak ko? Nagdamag ka mo ngamin. Iso asinong batan milaang ti saludsud mo. Gumkit day, saan da ka a pinilit ang mga klon kinindoy. Kan maysa, si kamot tinagpilit anapan nagnaud ijay balayda. Basta basulyo. Basulyo kan ni tatang. Intamad pa siya rin ni Indoy ije balayda abakit. Tanay, di mo't rumrumwaran ije balayda. Nakapsut kanulat ta. Uwing nga raw. Kaasimot yag balin amanugang ta. Ay, Nay, adamot ti anak ta. Naggapwam nila eh. da kayo ngamin. Apay manan ay anak ko. Imbaga yun tumat ngamin nga ni Indoy ti songbatak. Ayang ay tata, agsaksakit nga kan kanayon. Han nga makaobra. Iso nga siyak ti mabanbanog nga agobobra. Ay kat aganos ka, anak ko. Basulyo, nape nga maparparigatak-tatan. Basulyo! Hello, Johnny. Hello, Nelly. Nakaawag ka ba't? Kumusta ka? Han nga nasaya at, Johnny? Ay, mabalin nga kita ta. Ay, katwa na. Sa dino ti pagkitaan ta. Saka natin mangibaga no pagkitaan ta. Ada nga men importante nga ibaga kanyam, Johnny. Anya jay kunam nga ibagam kanyak, Nelly. Ay ka, baka ada mo nga pangisar kam kanyak nga trabaho. Oray agla ko no iso. No kayat mo, si kanti pagbantay kiti pwesto kiti sabsabong nga sentro. Aguray ka. Nagkasar kayo ka din itinubiyam. Hanpay ta agsaksakit mat. Madis-dis mayak nga ron. Kasla na ilaw anak nga nang sungbat kanya na idi. Anya? Ay, sige. Tulungan ka nga ron, Nelly. Si kan tagbantay iti may sa pwesto kiti sabsabong. Indoy, siyak ti binili ni Nelly ang mga sikasukan ka. Tagtrabaho kat nga roden ni Nelly. Talaga gayam nga impilin na tipimanaw. Dak pinalubusan. Nagpilit anapan. Ay, kasta ya. Ala, kat asikaswang kalat na takas tamot tibilin na. Magyaman na ka. Awan pang suldokin ka. Una ni Nelly, apaw itan nak iti sweldo. Iso adi mon problema enday ta, Indoy. Ag-awid ako ni ijay balay mo, Johnny. Hankon nga sublian ni Indoy. Ha? Adakin ka na italene. Dito'y pwesto ti pagturugam wan. Uray ta da pagturugam dito'y. Ha? Kat ijay balay mo ngay. Adayo ijay. May mayat dito'y. Sana bale. Tao may kapaspasyaran dito'y. Sige nga, Rod. Naupay akon kan ni Indoy. Di balitahan kami mat nga nagkasar. Aklonan kan, Johnny. Ha? Ay, adakin ka na italene. Ni, apay nga kasla hang ka nga excited? Han nga kasla idida mo? Ha? Haman. Excited akmat. Lukas nga rod. Datan. Johnny. Hello, Nanang. Hello, Nelly. Apay, anya dyan na amuan me. Puno ayaday chay. Hankon nga kayat ni Indoy. Kastalati kalakanakan ka, ti panangisinamon kan kwa na. Ay di kalamasyan anak ko. Masakit ni Indoy. Katanya ti kayat yo. Agtutuo kak nga kanayon iti sidong na. Kayat yo aya nga mabalo ak nga dagos. Di ka maasyan itinobyaw. Han, ni Johnny ti kayat kun. Isunti pa kay asawa ak. Agawid ka, tagsasarita tayo. Ay hanan, Nanang. Agiyan akon iti balay ni Johnny. Hello, Hilda. Hanakon nga agpawit iti swildom niya. Bahala ka, noan mo nga si kasuan ni Indoy.
Apay ngay, kaasi ti asawam no awan mga sikaso. Hang ko nga asawa ni Indoy. Hang kami mat nga nagkasar. Kan sinaakon. Anya, apay ngay, kaasi mat Ay, basta man jakon. Naupayak kanyanan. Ala, uray awan sweldo. Asikasuan kayo lata, nana, Indoy, tamaasyanak kada kayo. Apay nga yan, aramid dinilit, kastoy kanyak. Wan nga rod. Nakakaasi ka mo't anak ko. Kasta lang arodan ti kasasaan mo. Sininaan na kapay tinubyam. Ala, di kay madanagan. At daaklaan dito'y amang tulong kada kayo, nana, Indoy. Iso adi kay agsangitan. Nagluto ak iti tinola. Inikak iti bulong ti marunggay kan papaya. Padiguan kayo, nana. Ay nagyaman kami bala siyang ko. Nagsaya at kakada kami. Jak amo no kasano makasubad kami kan kahilda. Saan man aday ta subsubalit ti ibagayo, nana. Ay na. Nay, anya man ang tinyog mo, Hilda? Uy, talaga apumigpig sa ka na, Indoy. Makabangon ka na talaga. Makapagnakan. Una, napaanak pa'y nagpasturan Kitaom tamangan mo't numabignat ka. Di mo biglaan. Uwan, boss. Thank you, Hilda. Ngamin, sigatin ang patpatibker kanya. Tapno pumigsak mo na yun. Kitita, naimbaga ko. Uwan, ngam di mo biglaan tagtrabaho. Nana, at ako maibakin, Hilda. Mapankay pa ilay di kusina, wan. Ha? Ay kawan na. Maawata kaunti kaya't masawan anak ko. Kunak man maturog ka ito'y pwesto tadyan eh. Sana mabalain. Tururayin naktay dingwan ko, di balay. Sana balay. Umayak manan no bigatway. Agawid akong tanay raben. Sige, babayan wan. Tay goodbye kiss kon. Sige nga, Rod. Ingat ka, awan. Kunak tupay kat! Huska tinapayagan nga atap ko! Lida! Apay sasaka dito! Awanan kay tipay na babaeng karanggandyang ka! Ay, tiboko! Anakon! Lida! Gusto na itan! Nanang... Lele, adda ka. Ay naimbagmanta nagawid ka. Malalala, sumrak ka. Apaya kasta ti itsura manakaw. Pinanawa ko ni Johnny. Las tugi mat gayam day jay nga. Adamat gayam asawanan. Anya? Kakas-kasak da gayam. Idi pinaay ko adagayam yung kasar na nga dagus. Hana nga yung bagbaga kanyak. Anya? Iso nga na ilaw-law, anak nga permi. Ay, asidaga kon itabalay da Indoy. Kon nga mindan anak nga naimbaganan kat. Ala, di nakikyan kita, Indoy. Kumalbali sa klangan niya. Ala, apay, anya tararami dun da Indoy kan Hilda. Akin ni kida matan. Akin ni kida. Sa daagkis. Anya nga da tanga itsurandan. Indoy! Lile, anda ka? Nakapasyal ka ba? Naimbagman ka nakapasyar ka, Nelly. Apay, anya tararami dun yo. Akin ni kayo mat. Gagangay ti agayan ayat, Nelly. Anya? Ay, nagluko kan, Hilda? Pinagbantay ka lang nga minagaw mo matgayaman ni Indoy kanyak? Inagaw? Di mat nabayagan asin ni naam ni Indoy, pinanawang pa'y nga rod. Idi ngamhaan tatan tagsubli akon. Lading hitag nilay. Ngam ni Hilda itantay ayatag. Kun di mo't agdan sa balim, ije sentro. Ay, kwa, awanan dayjay. Fling ko lang dayjay.
Ay, indoy urnusan tante amin kanyata. Ngam, apay ngay, adamatan sa bali nga kakin-kin ni Kim. Di ba agkasartan? Sorry nilay. Sikatiim mo na anang isina kanyak. Iso adinak mo siguro mapabasaw. Traidor ka, Hilda! Impabantay ko lang ni indoy kanyam nga minagaw mo matgayaman. Ala, anya ngay ti basol ko, Nelly. Sorry ti amok akit di mon subyan ni Indoy. Traidor kayo kiti nga duwa!